skroman jubilej. 5 godina od početka rada internet medija Jug Medija. Prvi tekst na našem portalu objavljen je 20. oktobra 2011. godine, a da to tada samopočlana redakcija nije ni primetila, jer je autor bio administrator. Zato mi godišnjicu slavimo u novembru, kada smo počeli da registrujemo prve čitaoce. Iza nas je malo godina, ali mnogo napornog rada, u želji da vas izveštavamo o onome o čemu se priča, a posebno o onome o čemu se ćuti ili samo šapeće. Vesti, izveštaje, reportaže odavno ne brojimo, ali brojimo čitaoce i na te smo brojke veoma ponosni. Danas, kao i pre 5 godina, na čelu Jug Medije Milica Ivanović, glavni i odgovorni urednik. Sad peva malo bolje. Dragi moji čitaoci Jug Medije, prijatelji i saradnici, hvala vam što ste se odazvali pozivu redakcije da sa nama proslavite prvih 5 godina. Kada sa vama razgovaram kao novinar, ja tačno znam šta hoću da kažem, da pitam, da istaknem. Sada kada treba da vam se obratim na ovom skupu, imam dilemu da li da budem zvanična ili da vam prosto jednostavno priznam da imam tremu. Dilema je da li da kažem da smo u ovih 5 godina u Jug Mediju utkali veliku ljubav prema novinarskoj profesiji, stresne dane, da smo uvek bili trn u oku, da su kroz sve radosti i ujede prolazili naše porodice, jer to se nekako podrazumeva u poslu sa 7 kora. S obzirom na to da je Jug Medija vaše poverenje ipak zaslužila iskrenim i poštenim odnosom prema ljudima, događajima i činjenicama, ali i brzom i pravovremenom informacijom, ja danas pred vama osjećam veliku odgovornost prema sutrašnjici zapravo. No, ako je suditi po tome šta kažu parametri čitanosti, vi ste zadovoljni onim što mi radimo i načinom na koji to činimo. Ja to shvatam kao poruku da treba tako da nastavimo, ali želim da znate da iza svake informacije koju pročitate u našim internet novinama stoje veliki rad redakcije i saradnika i stalne međusobne konsultacije. Često imam običaj da kažem da radimo i kad spavamo. Decenije iskustva u novinarstvu naučile su me da radno vreme ne postoji i da se radi kad god ima posla. Greške se takođe dešavaju, ali samo usled želje da budemo prvi, da budemo ekskluzivni. Iza svega što pročitate stoje međutim i brojni kritičari, kojima zahvaljujemo na kritikama jer nas čuvaju da se ne uspavamo na lopoljkama. Znate ono, kad vam dobro ide, stavite kamenčić u cipelu da vas malo žulja, bolje ćete raditi. Na kraju želim da vam poručim da ste svi vi na neki način Jug Medija, svi vi. I želim vam da to i ostanete. Hvala vam još jednom što ste došli i uvelikati ovo večeri na pravi život. Jug Medija prati događaje na jugoistoku Srbije, u Jablaničkom, Pčinjskom, Topličkom i Nišavskom okrugu. Njeno sedište je u Leskovcu, gradu iz koga prema našim statističkim podacima beležimo 40% ukupne čitanosti. Zato pozivamo prvog čoveka Leskovca, gradonačelnika Gorana Cvetanovića, našeg vernog čitaoca i jednog od najžešćih kritičara, da nam sada pričuma kaže šta ima. Dame i gospodo, uvaženi prijatelji, poštovana gospođa Ivanović, prvu polovinu 20. veka obeležio radio, drugu televizija, 21. vek obeležili su internet portali koji su sve popularni i uticajniji mediji današnjice.
Već 5 godina Jug Medija, kao jedan od prvih portala takvog tipa na jugu Srbije, uspešno se nosi sa konkurencijom, nastavljajući da raste i da se razvija. U trci za čitanošću i gledanošću mnogi mediji prestaju da poštuju profesionalne, ali i etičke standarde, novinarskog kodeksa, ali su najbolji uvek izdvajaju pre svega kvalitetom informacije koje plasiraju, a ne kvantitetom i ne senzacijama. Želim da budete upravo jedan takav medij. Kritikujte ono što je loše, ukazujte na greške, na naše propuste, ali hvalite ono što je dobro, jer vaš, kao i naš zadatak, da doprinesemo da ovaj grad bude bolje mesto za život. Čestitam vam ovaj značajan datum u vašem radu, u želji da vam profesionalizam, objektivnost i tačnost uvijek budu na prvo mesto. Želim vam i vama i vašim saradnicima puno uspeha u radu. Hvala. Svih ovih godina Jug Medija se trudila da se na njenim stranicama čuje drugačiji stav i mišljenje od vladajućeg, opoziciono naravno. Saša Stojanović je političar, pisac i naš kolega novinar. Saša, samo nemojte mnogo da nas hvalite. Izvolite. Dobro večer, da smo već predstavili, dakle, posle ovako dva sjajna uvodničara kao što su gospođa Ivanović i gospodin Cvetanović, meni ne proste ništa drugo nego da govorim iz glave bez čitanja. Dakle, krajem 19. veka, i sami znate, dva vodeća lista, Daily Mirror i François, definisali su politiku koja se zove brzo, kratko, jasno. Na početku 21. veka portali preuzimaju tu politiku, a najbolji primjer za tako nešto je isto upravo portal Jug Medija koji pokazuje da je moguće biti kratak, slikovit, jasan i u isto vreme dovoljno brz da prava informacija dođe do pravog čitaoca u pravo vreme. Da li Jug Medija ima svoje mane, da nazovu ih porodiljskim bolestima? Pre svega botulizam, ne botulizam, botulizam koji je nemoguće odstraniti, greške izvesne u tekstovima, ali čak i da nema Jug Medije, vredelo bi izmisliti. Dakle, zaista jesmo svi Jug Medija, želim mi da pored 55 živi još 55 godina najmanje i želim joj da zaista još više okreće glavu prema onome što se zove korektor vlasti, odnosno opozicije. Zahvaljujem. Veoma smo srećni što su sa nama večeras i naše kolege novinari. Dragi kolege, ovo je i naše i vaše večer. Saradnja i solidarnost sa kolegama jedan je od standarda koji iznad svega poštujemo. Voleli bismo da svako od vas kaže po koju obavezno lepu reč o našem mediju, ali je izbor pao na Srđana Conića, dopisnika RTS. Srđana, izvolite. Dobro večer svima, ja sad zaista mogu da kažem da je zaista teško govoriti posle Saše Stojanovića, najboljeg književnika među veterinarima. Tako, volim da ga predstavimo u Leskovcu. Naravno, šalim se, ono što je za mene jako važno i jako bitno da kažem ja da se s Milicom Ivanović dosta dugo poznajem i da sam mi uvek govorio da ja Milice ne čitam Jug Mediju, ali to ne znači da Jug Medija nije čitana, naprotiv. Mi dopisnici koji se bavimo tim poslom često se i obaveštavamo preko Jug Medije i za ovih 5 godina ja mislim da je Jug Medija već nadrasla samu sebe. To je jedna, po meni, sad veća i mnogo veća odgovornost koju Jug Medija ima, jer je sada došlo vreme da Jug Medija ne samo izveštava i da ukazuje na činjenice na dobre i na loše stvari, već treba da ima određenu misiju, jedan viši nivo novinarske profesije koju Jug Medija mora da ima na našem medijskom prostoru. U svakom slučaju, Jug Medija je ono mesto što ja uvek volim da kažem, ono što se ne objavljuje na Jug Mediji, to se u Leskovcu i na jugu Srbije nije ni dogodilo. Želim vam sve najbolje i želim da, naravno, napredujete dalje u svom poslu. Živjeti!
On je odgovoran na što naš portal nosi ime Jug Medija. Njegovi tekstovi su inače originalni i uvek iznenađujući. Imam informaciju da nam je za večeras pripremio jedno lepo iznenađenje. Njegovo ime je Dragan Marinković, on je zamenik glavnog i odgovornog urednika Jug Medija. Dragan, izvolite. Kad može Milica da čita, mogu i ja imam vremena da reći svima. Mislim da je Jug Medija sama po sebi najveće iznenađenje koje već po 5 godina unazad, ali zaista istinitim informacijama šokira sve čitaoce koji su ušli barem jedan put na ovaj portal. Iznenađuje i mene, pa tako bio dogovor da se ja prvi obratim na Milica Ivanović i da najavim nekoliko političara koji će se obraćati ovde. I na kraju se desilo ovo, pa mislim da je laknulo i političarima, laknulo i meni. Žao mi što moram da primetim da ovde nema mnogo komentatora, to su oni ljudi zbog kojih je Jug Medija takva kakva zapravo jeste. I oni su često bitni, njihovi komentari od onoga što, nažalost, izgleda političari ili ono što mi napišemo. Tako moja supruga, recimo, pročita samo naslov na Jug Mediji, pogleda sliku i pravac dole na komentara da vidi šta drugi ljudi misle. Blizu 200.000 komentara na ovom sajtu nije malo, morat ćete da priznati. I to kakvi komentara, ima onih analitičkih, ima onih koji su zaista kritički. Jesam propustio nešto? To sam navikao. Jedan od takvih komentatora, prvi koji se pojavio na Jug Mediji, je dotični Aleksandar i mislili smo da se on tako zapravo ne zove, međutim, gle čudo, on se zaista za razliku od drugih komentatora na Jug Mediji zove Aleksandar. I za kratko vreme prerastao je od odličnog komentatora u kolumnistu i to nevjerovatno dobro da priznajem da me u startu malo i nervirao. Danas njegovi tekstovi izazivaju buru drugih komentara, čitaoce ne teraju da duboko razmisle i često ih dovode i do suza. I ono što smo odlučili da uradimo jeste samo skromni način da se Jug Medija oduži svojim vernim čitaocima, komentatorima, kolumnistima. Aleksandar je sazreo, Krcko, te nisi sazreo, molim te za malo tišine i pažnje. Aleksandar je sazreo ozbiljnog pisca i bila bi prava grehota da njegova slova ne ostanu na papiru, pa je redakcija Jug Medija odlučila da njegovo, slobodno ću reći, analize života na jugu Srbije pretoči u knjigu. I to ovu knjigu. Aleksandre Đorđeviću, ovo je tvoje delo, moj odgovor meni, molim te da nam se pridružiš ovde. Hvala, Moger. Iako ovo malo delo nema izraženu fizionomiju, ja sam izvukao dva glavna motiva u njoj. To je motiv samokritike i zbog toga se on zove moj odgovor meni. Ukoliko sebe ne promenim, ne mogu ni da promenim sve to ko sebe i ono neće biti bolje mesto za život. I motiv porodice, zbog toga je ova slika porodice, jer porodica je temelj svakog društva, pa i našeg. Eto, da probamo da sačuvamo porodicu. Velika zahvalnost Milici Ivanović. Hvala ti, Milici, stvarno. Bez Milice ne bi bilo ni ovoga, a da ne budem ni previše skroman da joj kažem i bravo, Milici Ivanović. Bez tebe ne bi bilo tako. Nadam se da ćete da trajete bar još 100 godina. Srećan na ljubavljenju. Hvala svima. Ovako, za sam kraj molim da članovi redakcije i dopisnike koji su ovdje se navode da se pridruže, moja supruga iz nas je imala jedno iznenađenje, ono što smo se dogovorili, ako može. Neka se dopisnici iz Dranja, Niša, Vladične, Ohana, svi koji su tu, neka dođu i neka nam se pridruže ovdje. Da, može jedan aplauz za njih.
I sačekat ćemo samo malo da se Milica pozdravi sa gostima koji stižu. Evo i pitanje. Mislim da ćemo sad još malo pa da krenemo. Mi smo za ovu priliku spremili jednu specijalnu pesmu. Nije kao ona koju obično političari vole, pa kaže ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine i himne pojedinih stranaka. Ovo je nešto slično, ali u drugom maniru. Pustit ćemo muziku, ja se nadam da će iznenađenje u tom trenutku i Yeah.